Nyuma ya kuingatwa kwa Rigathi Gachagua maamisi bitari igorogoro ni bunge ya Senate na Rais William RUTO na kinyeria rietwa ria Profesa Kindiki ura ni minister wokaria bwandene na wathani bo matura bunge imukurukia ATWIKA Munini Rais bunge ibaringire kura na gukurukia Kindiki na ara speaker wetangula atumireria Kindiki na ndi ni Munini Rais o muthure ni MUUMA atanywa mberia ngugi kagiteno kau KOTI NIRUNGIKITE gwĩtigwo na mbere kwa mũtaratara mwerũ joguchwa Munini Rais mwerũ MWANKA tarĩki 24 mweri juju na rogambi bubu bwitine jaji wa KOTI nene Justice Chacha Mwita. Nyuma ya bunge ya Senate gwetikana nitagalelea bunge nene le kwebio bisi ni Munini wa Rais Rigathi Gachagua utuku bwa igoro bunge nene ila muthenyo wa igoro rukirire tukite muswada wa kuthithia jikaro jia mwanyomde ila ukire jikaro ino. Waheshimiwa tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu. Speaker wa bunge nene Moses Wetangula akijana walanile bwa mwanya kumake Rais William RUTO. Speaker Wetangula akianagila ati Rais William RUTO ni atalitoa waziri wa wikalia Profesa Kindiki kujukio tongile bwa Munini wa Rais itikilia kila lina Rigathi Gachagua. I have a message from the President on the nomination of Professor Kindiki, EGH, to fill the vacancy in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. Nyuma ya walanile bobo Speaker Wetangula anira musemano wa kamiti ya rutingo bwa bunge nene na nyuma ya musemano yokuthira kamiti ya rutingo bwa bunge kamiti ya rutingo bwa bunge yajukietagaria leate bunge eno ithure keringa kura ya kulegana kana gwetikaniria nitagalelele ya Rais William RUTO. Bunge eno kithijiga nambe na kuringa kura ya gwetikaniria kana kulegana na endekidelele ya Rais William RUTO. Buhuri Muruithania Rindikiri Mugambi. Yes. Centro Imenti Moses Ngochine. Yes. Abunge magana maili mamilongo ithatu na ithandatu bagitikanagiria ati Profesa Kindiki atuike Munini wa Rais wa kathatu ndi akatibe njeru. The vote on the nomination of Professor Kindiki to fill the vacancy in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya is as follows. Abstentions nil, noes nil, ayes 236. So the nomination is herewith declared passed by the House. Is now Deputy President-elect. Aidha kirugambi bwa jaji wa koti nene Justice Chacha Mwita tha nyanya jaumde ni alungamile kweba kwa Gachagua obisini mpaka igambalile kuregana kweba kwa Gachagua obisini le kinyito koti ni kuthikira muthenywena kiuma tuthiite. Itagalile bunge nene gwetuke Profesa Kindiki lo itwikaga Munini wa Rais wa kathatu ndi akatibe njeru nile amukirito na ikeno kinene ne abunge babunge no abunge baige kuma kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Meru bakolege Profesa Kindiki atuike Munini wa Rais wa ndene ya Kenya na kwethire no thio bwandeno na atiga atuike Munini wa Rais wa mugongo mwe gwetigia kaumeria munde na rombe murungu mutongorie kuwatithania Mount Kenya East na Mount Kenya West akarende gurambe gwatithania mbijageta leaders ageta Njuri Ncheke ageta kiama kia Kikuyu ageta ntuponde baraba kumata kuona natatu kwambira kare to gwatithania. It's not lost nitokora president bwana ntogeshokia wa Mount Kenya ikebire konge tukiuga tu atunya watu kiene kiro mtu ungi ningotia tukawatana bwega na tuwakara bwega ningotia Profesa Kindiki akona ni ngerekano mbeya yangwataniro nkurukira turonaga Mheshimiwa Kindiki akaomba kwitha akirita ngwevo boya nengwetike kintu kirora tururashia imutongorio raomba kwitha ake Unite Kenya mutongorio raomba kwitha akireta Kenya antu amwe na akaomba kwitha ate kon discriminate nyaruterinya rumwe rwa this republic na ngachokire President William RUTO nkatho iminge muno no ntuba kwithira no nete kwa ireta waziri Kindiki aomba kwitha munini oke mbere muno ntibamenya kwamba Kindiki timbo kabila Kindiki ati mwana wana na mugongo Kindiki ati mutharaka ati muikuyu atire munjaruo no tukona kinya support ira wata kinya National Assembly ni ukwira kwamba Kindiki mutongoria wa Kenya muntu rawo takwenda kumpatho muntu rawo aragenda to chakabila yake kana chiantore yake so Kindiki ena sura ya Kenya bati tukuigwa
president wa Kenya ni mtu wa kuwa na wika nonto nawire Kindiki aina imani nwe na wabuona ona ni die aina imani uga ngwira Kenya tagwira antu betu ba Mount Kenya ri yonde murima to embrace utongere bo Professor Kindiki na aritire Kenya ngwe nikenda Kenya akura ina ngwataniro kuma muji munene Nairobi bunge ni nene Betantoni Rangi wa Kathenya.